Neke smrti zatvore jedno poglavlje. Smrt Karađorđa otvorila je novo. I nije ga pisao on. Da bismo razumeli zašto je Karađorđe morao da nestane, moramo se vratiti u Srbiju posle sloma ustanka. Posle Napoleonovog napada na Rusiju 1812. godine, Rusija je bila primorana da izađe iz rata sa Turcima. U Bukureštu je potpisan mir, a njegova 8. tačka odnosila se na Srbiju. Ustanici su trebali da dobiju amnestiju i ograničen stepen autonomije, ali pod jasnim uslovima, da budu razoružani, da sruše sva utvrđenja podignuta tokom ustanka i da dopuste povratak turske vojske u srpske gradove. Karađorđe je taj dogovor odbio. Cena tog odbijanja bila je katastrofa 1813. godine. Ustanak je slomljen, a Karađorđe je morao da napusti Srbiju. Krajem septembra 1813. godine stiže u manastir Fenek, na teritoriji Austrije ostaje godinu dana, da bi se potom uputio u Rusiju, u Besarabiju. Kao i većina srpskih starešina, ni on se nije mirio sa životom u izbeglištvu. Povratak u Srbiju bio mu je stalna misao. Ali 1817. godine okolnosti su bile drugačije. U Srbiji je vlast držao Miloš Obrenović, koji je posle drugog srpskog ustanka vodio opreznu i diplomatsku politiku prema Turcima. Za Karađorđa to je značilo jedno: povratak nije dobrodošao. U tom trenutku priključuje se grčkoj heteriji, tajnom pokretu koji je planirao zajednički ustanak Grka, Srba i Bugara i stvaranje velike balkanske države po uzoru na Vizantiju. Kada nisu uspeli da pridobiju Miloša, članovi heterije biraju Karađorđa za komadanta budućeg ustanka. Plan je bio jasan: Srbija kao operativna baza, a zatim širenje pobune ka Bugarskoj, Makedoniji, Epiru i Tesaliji. Uveren da ga narod čeka i da je vreme sazrelo, Karađorđe se u pratnji Grka Nauma tajno prebacuje u Smederevsku Nahiju. Preko svog kuma Vujice Vulićevića zatražio je razgovor sa Milošem o zajedničkim akcijama protiv Turaka. Do tog razgovora nikada nije došlo. Miloš je tajno i preko istog čoveka naredio Karađorđevo ubistvo. U noći između 25. i 26. jula 1817. godine Karađorđe je ubijen na spavanju u Radovanskom lugu. Organizator ubistva bio je Vujica Vulićević, a izvršilac Nikola Novaković. Karađorđeva glava je najpre poslata Milošu, zatim preparirana i prosleđena u Beograd, a potom i u Carigrad. Ubistvo Karađorđa bilo je političke prirode, ali on nije predstavljao opasnost po Turke, predstavljao je opasnost po Miloševu vlast. Samo nekoliko meseci kasnije Miloš Obrenović od Porte dobija titulu naslednog kneza Srbije. Karađorđe je morao da nestane da bi nova Srbija mogla da opstane. I upravo je to ono poglavlje koje nije pisao on. Da li je Karađorđe morao da umre da bi Srbija mogla da opstane?